ni muri iki gicuku kuwa mbere ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026 FARDC yamaze guhindura ndetse no gufata ibyemezo bikomeye ku bijyanye na M23 ikomeje imyiteguro ikomeye yo gufata ibindi bice ndetse no gutera intambwe ikomeye mu kugerageza gusubiza inyuma FARDC. Bihagaze gute? Turaza kureba ibijyanye na operation muri Sud Kivu, turebe offensive ikomeye FARDC yamaze gutegura ku bukana bukomeye. Turaza kubabwira unité de infanterie motorisée yamaze kugera mu bice bitandukanye birimo Mikenke, Karingi ndetse na Minembwe. Turaza kureba kandi force spéciale zamaze kuzanwa muri territoire ya Masisi, turebe artillerie Rageri yamaze kuzanwa neza mu bisozi ya Sange, by'umwihariko mu gukumira abaturage bava Uvira bajya Bukavu bijyanye n'itegeko rikomeye ryatanzwe bijyanye na operation de retissage iri gutegurwa igamije gushakisha no gusenya ibirindiro by'inyeshyamba mu misozi ikikije Kalingi. Turaza kureba rero centre de commandement ya FARDC mbere ko atangira frappe cible ku birindiro by'inyeshyamba nkuko biri gutangazwa. Turaza kubabwira kandi bijyanye n'ibitero by'indege bikomeje kugaragara mu bice bya Karingi na Bibokoboko. Turareba localisation des positions ennemies ikoranabuhanga FARDC iri gukoresha, turebe neutralisation des bases logistiques, désorganisation des lignes de défense ennemies, turebe avance tactique iri gukoreshwa. Imuzero tuganire mu buryo bwa gisirikare, turebe uko operation zihagaze nuko bikomeje kugenda bimera. Amakuru atugeraho nuko mu gicuku cyo kuri uyu wa mbere imirwano ikomeye yongeye kubura mu buryo budasanzwe mu gicuku mu misozi miremire ya Karingi hafi ya Minembwe muri territoire ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo za FARDC ziri gukomeza operation ya gisirikare igamije gusenya no kwirukana burundu imitwe yitwaje intwaro ifatanya na FCM23 twirwaneho. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano ndetse no mu baturage bo muri aka gace aravuga ko muri iki gicuku ingabo za FARDC zatangiye offensive ya gisirikare ifite ubukana nyuma y'imyiteguro ikomeye yakozwe ku munsi w'ejo ku cyumweru. Nkuko amakuru ava ku mirongo y'imbere y'urugamba bigaragaza kandi abivuga, ibintu byamaze kujya ku rundi rwego, byamaze kwinjira muri etape ikomeye. Nkuko rero bigaragara FARDC nyuma y'ubuyobozi bwa FARDC bwakoze repositionnement stratégique y'ingabo mu bice bitandukanye birimo Mikenke, Karingi, Minembwe, ahabaye deployment y'imitwe y'ingabo zidasanzwe zirimo unité de infanterie motorisée, force spéciale, artillerie Rageri, reconnaissance drone zatangiye akazi gakomeye. Kandi ziri ingabo zamaze guhabwa inshingano zo gukora operation de retissage igamije gushakisha no gusenya ibirindiro by'inyeshyamba mu misozi ikikije Kalingi. Mu rukerera rwo ku uruyu muri iki gicuku ndetse no mu rukerera biravuga ko ari buze gukomeza operation za drone za gisirikare nyuma y'iko batangiye gukora surveillance aliene no kohereza amakuru kuri centre de commandement za FARDC mbere yuko batangira frappe cible ku birindiro by'inyeshyamba. Nkuko rero biri kugenda bigaragara, biravugwa ko kuri ubu abaturage babonye drone nyinshi za gisirikare zigenda zizenguruka hejuru duce twa Karingi, Bibokoboko mbere yo gutangira bombardement cible ku birindiro by'inyeshyamba. Amakuru yizo ari guturuka ku basirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba baravuga ko rero drone ziri kwifashishwa cyane mu bijyanye na localisation des positions ennemies, kumenya ibirindiro by'umwanzi aho biherereye, neutralisation des bases logistiques, guca intege base cyase aho bapika ibikoresho naho binyuzwa, désorganisation des lignes de défense ennemies, guteza akajagari mu birindiro za MRDP twirwaneho. Nyuma rero y'izi bombardement ingabo ziri ku butaka biravuga ko zatangiye advance tactique zegera ibijyanye no gufata ibice by'ingenzi biri mu misozi ya Karingi. Abaturage bo baravuga ko kuva mu gitondo cya kare ku munsi w'ejo humvikanaga urusaku ndetse kuri ubu bigaragara ko biri buze gukomeza no kuri uyu munsi. AFC twirwaneho n'abandi barwanyi bakorera muri aka gace biri kuvugwa ko nabo bongereye imbaraga zikomeye zo guhangana n'izi mbaraga FARDC yazanye, ibiri kugaragaza ko igiye kuba ari zone y'imirwano ikomeye. Ingabo za FARDC ziri gukora strategie ya insacrement igamije kugota inyeshyamba mu misozi kugira ngo zibuze ibijyanye no ko babona inzira zo
guhunga. Umwe mu baturage bo muri Minembwe yagize ati mu gitondo twabonye drone ejo no muri iki gicuku ziri kumvikana mu misozi, ni nyuma y'amasasu yavuze ku mugoroba. Birasa rero naho ingabo ziri gukora operasiyo ikomeye cyane nkuko rero bisanzwe mu bihe by'intambara. Abaturage batuye mu nkengero za Karingi na Minembwe bavuga ko baba bafite ubwoba bwinshi kuko imirwano iri kubera hafi y'ingo zabo. Hari amakuru kandi avuga ko abaturage bamwe batangiye kwimuka mu zabo berekeza mu bice biboneka ko bifite umutekano ugereranyije naho bari bari. Imiryango itabara imbabare irasaba impande zose kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivili cyane cyane mu gihe hakoreshwa intwaro ziremereye n'indege zitagira abapilote. Mwijoro ryakeye rero rikira muri iki gicuku ubuyobozi bwa FARDC bwari bwahinduye strategie ya gisirikare mu rwego rwo kongera imbaraga mu rugamba mu bice bya Kalingi. Amakuru yavaga mu nzego za gisirikare avuga ko habaye organisation tactique des troupes nyuma y'isuzuma ry'imirwano yabaye ku cyumweru nkuko bigaragara. Mu gicuku cya nijoro ingabo za FARDC zari zakoze installation nocturne y'imitwe y'ingabo zidasanzwe, abandi bakora patrouille de reconnaissance ndetse bakora na positionnement des unités d'artillerie. Ibiro bikaba byari bigamije gutegura attaque coordonnée muri uru rukerera. Mu gicukuro drone za gisirikare zatangiye mission de reconnaissance nocturne zigamije kumenya inyeshyamba ziri, kumenya ibirindiro byazo no kumenya aho zibika ibikoresho bya gisirikare nkuko bimaze iminsi bigaragara. Nyuma y'amakuru FARDC yakoze frappe preventive mu bice byakekwagaho ko biri ari base opérationnelle nkuko rero bigaragara ni byatangiye kumvikana. Ubuze bwa FARDC buvuga ko operation militaire igamije kuba yahindura byinshi ku rugamba. Ribukirera abasesenguzi mu bya gisirikare navugishije bambwiye ko intambara yo mu misozi ya Minembwe ari imwe mu zikomeye cyane kubera imiterere y'aka karere bisa naho bigoye. Operation militaire rero zisaba reconnaissance ikomeye, coordination y'indege ndetse na infantry. Imirwano yo muri Karingi na Minembwe iri gufata indi ntera. FARDC iri gukoresha strategie drone na terari na force speciale. Ni mu gihe rero ko informa zacu zitubwira ko cyane no guhangana n'ibitero bigiye bitandukanye biri muri biriya bice bigaragaza neza n'imyiteguro iri muri bino bice bya Sideki. Urabona yuko hari amaze iminsi hari imirwano ikomeye ndetse ikoreshejwemo drone, ariko urabona yuko hakari gukorwa deployment abasirikare bagiye batandukanye kandi bigaragaza ko zino ndobanure zavuye noneho mu Burundi zije zifite imbaraga kuko hari impinduka zatangiye gukora bitewe n'uko mu minsi ishize nk'ibiri hari imirwano yari ikomeje kugenda yavansa isatira umujyi wa Uvira, ariko urabona yuko ku ruhande rwa M23 abagiye basubiramo inyuma, ubona yuko basa naho bagize ubwikikango gikomeye cyane kuri aba basirikare b'aba FDNB bongereye imbaraga. Bivugwa ko bamwe bari barohereje bose babasubijeyo bakazana indi mitwe idasanzwe y'abasirikare b'aba FDNB. ubona yuko hari impinduka zikomeye. Imirwano rero n'ubundi ntabwo ikanganye cyane, ariko iri kumvikana muri no misozi ya zone ya Minembwe, aho n'ubundi haba hagaragara imbaraga zidasanzwe ndetse no kuba bagira wenda nk'ubugenzuzi bareba ko wenda ama defense ari gukora, ariko ubona yuko basa nk'abitegura kuko bigaragaza neza yuko gahunda bafite ari yo gufata bino bice byose iri huriro rya AFC ryamaze gufata. Bigaragara neza ko bakisetinga cyangwa bagikora uburyo bwo gushaka kuyobora urugamba bisa nkaho bitari byumvikana. Yes, ni koko bwana Nelson muri biriya bice cyane cyane nka bamwe bari bari ku bikote ya FDNB na kote ya rafa yakoreshaga imbunda ziremereye y'aba TPDF. Biravuga ko n'ubundi bamwe mu bayobozi bamwe hari abagiye bahatakariza ubuzima, abandi bagasa nk'aho bajya kuruhuka bitewe n'urugamba rw'imberenge rwari muri bino bice bya Minembwe. Rero biragaragara ko harimo gusa nk'aho bari kwiga urugamba, ariko ubona yuko urugamba ruteye ubwoba. Imirwano rero wenda sahiyi agace irimo ni muri Nord Kivu, bigaragaza ko ihuriro rya AFC M23 riri kugarira itero ku Wazalendo ndetse n'abatangabikorwa bayo muri teritwari ya Rutshuro. Imirwano imaze n'iminsi itari munsi y'itatu,
ubona yuko uno munsi wa gatatu barwana muri sheferi ya Busanza. Ahangaha harimo n'uduce twa Mugogo na Kitagoma na kano gace ka Karambi, aho ubona yuko n'ubundi bisa naho bigoye cyane uretse gukuramo abo wazarendo bamaze gukapa bino bice. Bigaragaza ko n'ubundi bitewe n'uko bino bice ihuriro ryose ryagiye ribifata, ariko mu kubifata rigafataho uduce tumwe na tumwe ntibashyiramo defense bitewe n'ubwoba bwo gutinya abazarendo bo muri ibi bice, kuko gushyiramo defense ntabwo bazibona rwose, bagahora bazigaba ibitero bakazihitana. Ibi rero biragaragara yuko n'ubundi umutekano wakomeje ukomeza kugeranizwa muri ibi bice, ndetse ubona yuko byahinduye isura, ubona yuko bitari buze koroheza ihuriro rya AFC/M 23 kuba basubiza inyuma abo wazarendo, kuko bino bice n'ubundi nubwo byitwaga ko bafite, ariko wazarendo niho biberaga. Ubona abasirikari nibo bakuraga ibyo kurya, bafite ubumwe cyane n'abaturage, kandi ni nabyo kuko abaturage bahatuye urumva n'abana babo n'abagabo babo, urumva ntabwo n'ubundi wakwima ibyo kurya abantu bawe cyangwa abantu muri kumwe basa nk'aho babashyigikiye ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu ubona yuko imirwano ikomeje kugenda iba mibi kandi itari kugenda irangira, bitewe n'uko bino bice bisa nk'aho ari ibyabo ku rwego rwo hejuru. Tumanutse rero gatoya dukomeje za Masisi, naho Kazinga ikomeje kuba Kazinga. uno musozi wa Kazinga uracyumvikanamo imirwano, bitewe n'uko ko kimwe ifitwe n'aba-FARDC, iyindi ifitwe na M23. haracyariho kuba barwana, bamwe bagasubizanya inyuma, ariko bikanga bikaba by'ubusa. ubona yuko bikomeje kugorana ku rwego rwo hejuru bwa n'umunyamakuru. Yego, kubirabana n'umusaza byo bihagaze gute kugeza ubu ngubu bwana Safari? Amaginga ya impande zose zamaze kurunda ibikoresho by'imirwanire, aho ihuriro rya AFC/M 23 byinshi byabishyize hano Sake. ubona yuko banakiriye n'amaradari mashya, ariko hano Warikare ihuriro rya FARDC ryo ryagejeje ibikoresho bifatika, aho n'ubundi hari defense ikomeye, aho abafaransa bahubatse base militaire isa naho ikomeye cyane, ndetse irimo na tuno tudrone tugendanwa tw'amadefense, aho abasirikare bashobora kutugendana tugakora akazi. bigaragaza ko banakiriye ntabwo ngende menya ibikoresho uko byagenda kose, ariko igikoresho nabonye banyerekaga gisa nkaho ni igikumira, bamwe ko ari icy'ubwirinzi bw'ikirere gikumira izaba indege z'intambara ndetse n'amadrone, bivuga ko cyavuye mu Bushinwa. bigaragaza ko ku mpande zose hari imyiteguro ikomeye, cyane cyane nk'ihuriro rya FARDC ryo ryamaze kuvumbura umugambi w'ihuriro rya AFC/M 23 ryo kuba bafata umujyi wa Uvira na Baraka kugira ngo bakumire deployment zikorerwa muri biriya bice, kugira ngo babe bahafite deployment z'ingabo ziva muri biriya bice, ibikoresho bisa nkaho biva muri biriya bice, noneho bagasa nk'abashyira amadefense akomeye, noneho bakarwana bakoresheje bino bice, n'ubundi deployment za FARDC bakazikoresha mu kirere. ubu nibwo byaborohera. kuva rero babimenya, ihuriro rya FARDC ryakoze bwabaga rizana ubwato bw'abanyamata akomeye cyane ku rwego rwo hejuru. maginga ya isaha ku isaha atangiye akazi, murumva ibintu bitandukanye, muri bwumva ibintu bitandukanye n'ibyo turi kuvuga ubu, bitewe n'uko burasa mu birometero birebire, kandi urabizi ko ubwoba ndetse n'igishyika ihuriro rya FARDC bari bafite ntabwo bari bagikoresha, bagipfa gukoresha amadrone cyane, ndetse n'indege z'intambara muri biriya bice bikikije umujyi wa Uvira, bitewe n'ubwikango rwa defense ikomeye iri muri uriya musozi wa Remera. hano ni hafi na za Sange. urabona nyine ko hari ikintu kije gisa nkaho kije gukuraho ubwo bwikango rwose ku ihuriro rya FARDC. Yego, naho yego komeza.
urumva impamvu tuvuga ko imyiteguro ari yose bihabanye n'amadifensi ndetse na deployment zakozwe muri parike ya Kausibyega harunze amadifensi abasirikare benshi bagiye batandukanye basa nk'abiteguye urugamba. Ni mu gihe muri za Virunga hose na za Nyiragongo abasirikare bamaze kubagezayo. Ni mu bindi bice byose wenda ugeze za Goma Warikare hari abasirikare. Urumva ibice byose guherekezwa n'amadrone nyuma y'uko bamaze kubona yuko ihuriro rya FCR ritakibasha gukontorora drone ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko n'ubundi bisa naho bitari bworohere iri huriro rya AFC bitewe n'uko ku mirongo y'imbere y'urugamba biri kugaragara. Yego, ku bijyanye wenda nayo mu ventura nayo kubaka uburyo bwa auto defense ho bihagaze gute kugeza ubu? Maginga ya nta muti wari wakoreka bitewe n'uko ubundi byajyaga bigaragara ko nimba FARDC igabye igitero ikayigabaho igitero wenda hakabaho gutsindwa bagakora withdraw, urabona ko bazana comeback ikomeye ukabona yuko n'ubundi basubije inyuma zino ngabo zirwana ku ruhande rwa leta, ariko urabona yuko bisa nkaho ari nko gucika intege cyangwa basimo niga uburyo bushya bw'imirwanire, kuko bivugwa ko n'ubundi bari bamaze iminsi igera muri 3 bari kwiga uyu n'umunsi wa 3 ngira ngo bari kwiga ku bigendanye n'uburyo bagiye guhangana n'ibitero biri kubera muri ibi bice, kuko byazamuye bya Mungu wari ushinzwe operation ba gisirikare muri Sud Kivu, ndetse uburyo bari barimo kuganira muri ibi bitero byabaye hano Igoma. N'ubundi General Byamungu na General Sultan Makenga ndetse na General Baudouin kumwe na bamwe mu b'imbere ariko bake iminsi bamazemo barimo kwiga uburyo ki bagomba kureba uburyo ki bahangana n'ibitero bikomeye bitaboroheye by'iri huriro rya FARDC. Byagiye bibagora cyane bitewe n'uko bari gutakaza umubare w'abasirikare benshi, ndetse urabizi ko banatakajemo n'umuvugizi wabo mu bya gisirikare. Urumva rero ni ikintu bari kwigaho ubwo gitegerejwe kugira ngo kigaragare haboneke rizati zishoboka. Urumva rero ntago rizati zari zagaragara cyangwa nta buryo bundi bushya bari bongera kugerageza muri ibi bitero biri kubera muri ibi bice n'ubundi bya zone ya Masisi ndetse n'agace gato ka Warikare. Yego, reka dukomeze noneho turebe ibijyanye n'ibiri kubera muri Sud Kivu. Sud Kivu yo bimeze gute? Hano biragaragara ko Sud Kivu hari imirwano ikomeye cyane, ariko bivugwa ko hari radio bita Ngoma, radio Ngoma iba mu Minembwe. Bivugwa yuko n'ubundi abo wazarembwe bayigabyeho ibitero. Urumva kugaba ibitero n'ihuriro rya FARDC bigaragaza ko hari imbaraga zikomeye kugira ngo binjire mu Minembwe. Urumva ko nubwo wenda batari bafata centre ya Minembwe, ariko urumva ko kuba barabashe kugeraho ku butaka urumva ari ikindi kintu gikomeye. Ndetse iyi mirwano yanahabaye bivugwa yuko ihishwemo umukoloneli bita Juste wa FARDC. Bigaragara ko habaye imirwano ikomeye, ariko ubona yuko n'ubundi bisa nkaho iri huriro rya FARDC rikomeje kugenda rigira ubugenzuzi buto mu bice bigiye bitandukanye birimo iri huriro rya AFC M23 na MRDP twirwaneho. Ni imirwano n'ubundi ikomeye na maginga ya iracyumvikana mu duce tugiye dutandukanye, aho mu gace ka Karingi ndetse na hano Mitamba. Aka gace ka Mitamba kabaye isibaniro, kandi ni ngombwa yuko kuba isibaniro bitewe yuko ubugenzuzi bwinshi cyangwa uduce twinshi dusa nkaho tugakikije, turasa nkaho turi mu biganza by'ibihuriro rya FARDC ndetse na n'ingabo z'aba FDL bitewe n'uburyo kubakitse aka gace ka Mitamba. Wenda urabona yuko
kari kumwe n'ibi bice byenda kwegera zone yanuze ya Uvira, kandi urabizi neza ko Uvira ariho bafite ubugenzuzi bukomeye kuri iri huriro ryanuze rya FARDC ndetse n'aba FDLR. Rero biragaragara ko Mitamba igice kimwe kandi gisa nk'aho ari kinini, gisa nk'aho kiri mu biganza by'iri huriro, ariko ubona yuko isaha ku isaha bayigarurira yose, ndetse mu duce tugiye dutandukanye magingo aya abenshi ntabwo bazi ko Prezo yamaze kujya mu biganza bya FARDC, n'ubu baracyayifite. Urumva rero kuba bagishaka zino zone ya Minembwe biraza kuborohera bitewe n'uko bitari buze gusa nk'aho bitari buze korohera iri huriro rya NRDP twirwaneho na AFC, bitewe n'uko bamaze kugira ubugenzuzi ku maporo strategique y'utu duce n'ubundi twa zone ya Minembwe. Urumva rero ni ibintu bisa nk'aho bikomeje kugenda bigaragara, imirwano irakomeye kandi irakomeje muri ibi bice, kandi urabona yuko uretse ko wenda bano basirikare batwirwaneho bafite imbaraga kandi bafite uburyo bwo kuba barwana, bari kugenda nabo bakoramo abasirikare batari bakeya muri korasiyo bahanganye, ariko urabona yuko n'ubundi ubugenzuzi bwose bwihariye cyane mu duce tugiye dutandukanye, ubona yuko n'ubundi buri mu biganza by'iri huriro rya FARDC. Safari, tugana ku musozo, reka tubwire abadukurikiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamagaye igitero cya drone ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivugwaho ko zagabye mu mujyi wa Goma, zivuga ko kugaba igitero ahantu hatuwe n'abaturage bitemewe. Mu rukerera rwo kwa gatatu ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026 nibwo Goma hagabwe igitero cya drone twayifuza ugenzura uriya mujyi washinje ubutegetsi bw'Kinshasa kuba aribwo buri inyuma ya kira gitero cyaguyemo abantu batatu bari mu Fransakazi Bosetke wakoraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ndetse n'abaturage babiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero biciye mu ishami ry'abo rishinzwe Afrika bavuze ko kira gitero cyongereye imibabaro yatewe n'imfu zikomeje kwibasira abanyekongo benshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakomeje bagira bati turihanganisha ibyimazeyo imiryango yabo abapfuye, inshuti zabo nabo bakoranaga. Turasaba impande ziri mu makimbirane kubahiriza inshingano zo kurinda abakozi b'umuryango w'abibumbye n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Bunzemo ati ibitero bigabwa mu duce dutuwe n'abaturage ntibyemewe na gato. Amerika rero ivuga ko yizeye ko impande zose ziri mu makimbirane muri Kongo zizubahiriza ibyo ziyemeje. Guverinoma ya Kongo mu itangazo yasohoye kwa gatatu yavuze ko yababajwe n'iturika ryabereye Goma ryahitanye abantu kandi rikangiza byinshi. Yanihanganishije umuryango wa Karine Bosset, ishima uruhare rw'abakozi b'imiryango itanga ubutabazi bakomeje gufasha abaturage mu bihe bikomeye by'intambara. Kinshasa zavuze ko iperereza rigikomeje hamenyekane neza icyateye igitero, ariko ubuyobozi bwa FARDC buvuga ko ari cyo cyari kigambiriye abayobozi bacyo. Leta ya Kongo igiye gushimangira ko yubahiriza amategeko mpuzamahanga, aho rero bigaragara ko kuri ubu ibintu bizamaze kugera ku rundi rwego. Safari, tugana ku musozo rero, niba hari izindi update ufite tutibutse kukubaza wazitubwira maze tugasoza amakuru yacu. Hano n'ubundi ni ibigaragaza neza ko ibintu mu dukarutseho imasisi bivugwa yuko hano muri sheferi ya Bahunde ni muri groupement ya Kibaba, ni mu birometero 24 werekeza n'ubundi hafi na Rubaya hano ku Birombe. Biravugwa yuko hamaze kugera abasirikare b'abaFARDC kandi benshi basa naho bari kwerekeza n'ubundi kuri ibi Birombe by'Irubaya. Nizo update ziri aka kanya, haramutse hagize igihinduka n'ubundi twaza kubamenyesha bwana munyamakuru. Yego Safari, reka dusoreze ahangaha tugushimire cyane. Yego namwe reka tubashimire.